ia kulolo ia whakura rapa i o saunginga. Ao le i pe kusa makalanga i kusa o le asisinga. Ia muamuang whapeangi. Manguiar kausanga fau le kinga fau. Nai le sunga koe inga mal whalkua. Sunga le ao ia. Kai nai foi mawe seso le kinga fau. Ia mangisi foi o lakungu o mwhaion kako mafuka ni kai au. Ngaka kako whiroa inga na Christmas. Ia leo foi mai o makua kausanga fau. Ia e lea whainga. Ole akua whai mea siri lau kou soifua mor kako wola. Ia leo kako koe whiroa i eilonga malu pa ia ngei kai au. Au lei whai akua rase kala. Ka nguun mamalanga i lunga i Alaska. I kai au nga e minus 14 le maru uru. Ia. O sa ku lomo koe whafo whio kilo ale whakai lalo o se. O sa kua se whakai e lalo. Ia ngoroku le kausi i lunga. Ia o makau kia nga o ngi Alaska le maru uru. Fiksu lima ki a mawalunga sino. I koe ale i lo e pia safari. Ia o ka vale lai. Whengai kau le i lo e kango umar sino. Kau kia o lea kungu. Ia o lo manguia mea uma lea lofo lea kua. O lea foi wawa e aku. Ia o lo kusira sila mai. Ia o kako wheroa e mangu. Ia e leo mala. Ia e pea lea kua. Ilang kau singa lo kusoi fua. Maro kako wola. O le kala lea sia singa. Manguia uma le kare sia lea lofo lea kua. Whawhikai lea kua kari i karsanga. Karsanga moria pea lo kuri ma kui vai e lau sunga ko inga. Ma lau whainga renga. Mai kako uma. Leo manguia le kare sia. Ni kai o mai a se o piko i makua. Leo ai se o piko i kiki. Leo ia na whalonga inga fo ele. Malanga ile malio ki ngisi o kawainga. Ia ar kako wangu uloku. O lo alofa lea kua. O lo manguia mea uma. Ia ar kara leo lea sia singa. Manguia saunginga. Kaimi. Ia lele malia lau kia lau sunga ko inga. Upu mai la fionga leli. Ia whafonga malangunga. Ia kako aru rue pea mo lea kua malonga finga ngalo. Ia ngo leo moro ua mongwa. Kai awa inga la su ko inga man. Kua malanga i fongon. Le au ko miki lau ko inga. Ia manguia malanga ako. Manguia fo il wha muri. Ia whawhikai. O lewa. O mai le message. O le message mai le wao. Wal mea ngā whaalongo i la wao le. Fa mai ngā lur ko inga i lunga i Alaska ma si i le lo makua. Ia. Ele i whaalongo i simbo di mau i o le asisinga le ngā mai. O le mea sili wa kau mai whangua. Ele i whaingo fie le kau pea au mai i la o fionga le kai whongo marki ngā. Aia o mai fea ngai ma whako ainga ma lo pule whaafikai whaasoa. Ma lo le kau longo. O lewa ngofo i le mako malama a wafo i whaamoi moe le ngi kai au. Ngā wasa ngoa aku le fionga le kai whongo le kulanga o le soifua malolo inga. Po o whea lava le me o lo iai leo la. Ia iai fo i maleoti. That's the totality of life. O le atoanga le nalo soifua na a mai e le tua e o laita ngata o le pale ali i o lana fofuanga. O le leila tae au pea na maua na maua le whailo. Ia stasi fo i o alo i whaasino lelo tua. Na tinama tua i a flora. Ia se temia na nei pe au lia fo i tae au tatu le mailoa. Ia tatu tatalo i le tua mo le wha maisenga. Ono so tasi foi o tina sa lotu mai a tātou, tasi foi o vaitau. O le tama e whaasino ia flora o le teine inoa ia Mary. O lea wo o mai le whaalinga. Ia e leo tūlanga le lei. Nā nei po tai hao. Ia lefta foi mai foi whanua le sunga le teitei whono. Ia ono tau aingo. O alumanga i o leo la. E le mawhaiu na tātu te eina. Paua le me a o mai. Tātu lava tāpena. I le tātu e tali uma whailoa ai mura tātu matai. Ai o maia. Se tātu sa ili le tua to manga. E mātia ili nei o la. Moe manu le tua. Ai saofia mai pea mala
e atia e te tono o mātou whale. E o ia ai mawhtanga, ma motu si ai le tua, o whesota inga mai pele. Au le mauti noa le tua pēr na whamai le whailaunga, le wa umana, tu mata mangaina le tua le tangata ola. I ei teimi e ola mai ai ma soifu ai. Ai ei foi teimi e muta ai ma maliu ai. I ei teimi e ata, i ei foi teimi e whano no ma tau whaitangi au e ai. Ole ola. Ai mātou vi ia la wa fio le tua. A wao la wa fio na pua ina mai ai le ola. O le wa mafu ai le nei tai au. I ui lavo lo oftai ai mātou ma le malanga. Au le wala au pa ia mai le tunga mau. Ai le tau fia le mimita o mātou loto. Le tau watu o lo swafa ma lo wanga le leile ma vai. A walo mānava mai pēr le tua le mānava ola. Ia Etena fau ma o na tangata. Whaaftai le whailo inga wa maue le nei tai au. O tina mai le atunu. Lo soi fua malolo ina ma le malu le laumua. Tai nane wo ma ainga ma e asiasi mai. A ole, tino le Etena fau. O loo yo a o lofa lo matu ola. O loo e umia pea lo matu wha moe moe. Fōlinga wa aia ia pea na iei le ata ana nafi. Mo lewa na te pina. Sa whau pō le tua. O whea o le atua iei se matu langona. O ana nafi le wha taunu uina. Le wha moe moe o le nei whangaroa. Le tu whata sia le tua o matu au lotu me e kāle sia i nei Las Vegas. Ina ia whai matino e tasi. Lalo le wha malmalunga le mtanga luenga California i saute. Ai ola tautua i lau e kāle sia o whaaftaita mai lau whai mesili. Whai o le fau le amatanga o le nei tausanga. Au e whaali mai ai pēr mea fau i le matu wola taum whai ma le matu wola ngā lue. Vi ia lau a fio le tua le mori mawola. Na tō lau le ainga ti akono le nei tai au. Nisi o tina sa wha tolia i titono maota ngase o le whaalinga na maua. O le wanga e atu i tua i whale ma ainga vi ia oe. Whamaile mori mau le tua. Nisi o ti akono. Le olo tu ua le tina ia flora. E wina whitai ia ima le whaingo fie. Ia ile maftanga o le amotusia masiana tamba. Ai lo soi fua malolo ina pere tina matua. O lo malanga nisi o mātou tau tina. A inga ma whanau. O no fuafuanga tau a inga le nei vai tau. Ia maua le fsota inga lo o tau whai malo losi uma i latu. Se tua atu noa. Se alofa a wha mauni. Au se anga le lei fo i a le mawai. Whaaftai le tua. Ftai ai pēr i mātou ma pōpua ngā ma whili o le nei o langa. Ai leo o whātua a mata le tausanga. O le anganga vivi ima le wha malo o le au whātutua ma le kāle sia i atu oi. Awa te leo tu ulafo ina i mātou. O lo tātou wholau whaatasi ma lau a fio. O lo e malu pui pui a pēlo mātou wola. O le ala lea le tuo ma whai una tā la i pui pui a lo whale talo. A o mātou ulu whale mai e tā pua i atu oi. Tā walunga me uma le i lau a fio ma lau whaulatanga. O le whaulatanga le tuone e ta pena mo i mātou. Wau ngātou pulanga ma whaavavau lava o ia. I le soifua ma le olo Iesu Kiriso. Sa malolo i le tunga mau. Sa tu oti i le tunga mau. Ai peitai o lau lava finangalo o le ola. O le ana toi tū mānu mālo mai. Ai le ana ta pena mai ai le whaavavau le tangata. E ala i lau mālo le tua. O le wha moi moi ola lea. O mita mitanga ia o soifua ma mātu tau mawhai le nei o langa. Ia sau aso. Alu aso. Ia mātu ulu whale ki tonu lau mālo e whaavavau. Alo whangia le nei au fia. Me se o la au pupua ngā tia.
Mātou te le te eina lo finagalo. Ai mese o lo vala au pa ia i lo mātou wola te ma. Sa o lele lau pule. Ai afta ia i mātou malimaliu. Le eile mwhaina tau fia le roi mata. Nuti mamoia fatu mo mātou wanganga. Awai, ele whaingo fia le to e sea se pele i o mātou loto. Alo whangia, a wina mo i mātou le mawhanawhana. O au wha mai senga le tua, ma toi wha mauti noa i mātou, o le upo le ola whamaia, amu ia. Amu ia i lātou wa whanona. Awai, wha mawhanawhana ina. Mātou wala au atu le tua ono le soifua wa mātou tua. Wa leo whaingo fie le malosi, e whea ngai ai, ma le aso. O mai fo i le tua, wo ia le malosi malona sauloto. Wa tau mia ai le tua fatu ainga, ia wa le atua i fo i mase matu wola tau mwhai mo lau a fio. Le tua le fo mai, o wa au wha malolo, e ola mai ai le tangata. Ma nafa mai le tua, lou ma nafa ola, ina ia langona i mātou, ua wha malolo ina i mātou. Wha foi sia le soifua, to e utu pupu ina lo lātou malosi, ia a wanga luenga ma le vala au i te tonu o fale, a sili ai le tautua ina lo fila ngalo i au lotu me e kalesia. Ta talo le tua mo a mātou whanau, Ioe, o le nei soifuanga ma le larulangi a vanga ngō fie loto. I tu ina naunga le ola. O lo o iei fo i ma mea leanga i tu tonu le ola. Whaapongi sa ina o latu wala. Ia aua lava ne ingalo i le tama ma le teine Samoa. Le o le tua lava me uma. O le tua le pongai o le ola. O le tua ua mafua i le malosi. Ua latu malosi ma mana vai aso uma le ola. Whaamanuia iai latu uma. Mātou mana tua ma le alofa le tua. Sa sae ma sifo. Sa ili pesa mātou file mu. Ai ata ngia lo wami o tonu i mea uma. O lau e kale sia, o whainga nuu, e o le itu malo, a o le whainga o malo, ia lo whangia le tua. Wha malu ifo lo wanga le lei malo, wha mauni malo lofa. Ia mātou taitai, ma tangata anu umanu lava. Le lalo langi ma le whainga tā. Ia tama, o le mea lava o le fia pule. O le nau lava o le fia momua. O na mana tuai leo le tu fasili. Ma le whaatangi, o nisi o lo o whainga luenga, o fia lala yo au tafa le tam tau ma le nei tu tau o ngawala. E leo i lunga sa ili ai malo. Ai a maua le wha maulalo le tua. E peona soifu ai lo mātu wha aolo le wha tunu wala sili. Mātu tatalo le tua mo le wha moe le leiva. Le pūlenga fōu e peona atia e le aso ananafi. Ia, tai tāmai le tua i le mātu fōlaunga. Le liu i tonu o le fale. Whamanuia le tua i lau e kale sia pa ia o le Etena fōu. Mai ona tumutumu maunga, se i pa ia alo ma whanau, to sia i mātou i lau whaasoa manino le mātou wa ai, o le mafuanga le mātou wola, ai mese le mātou wala awina. God, it's only the beginning. We are only on the second week of the year, but we are already encountering struggles, trials, and tribulations of life. Walk with us, O Lord. Walk with us. Because rest assured, you will never forsake us. Let us own up to our mistakes. Let us know the passage and the path. The answer and the solution to all of our problems, and that is Jesus Christ, our Lord and our Savior.
Continue to mold us into the beings that you have wished for us and created us to be. And continue to shine your light upon us so we may be visible in this and decaying world. Bless us in your abundance. Let Etena be our bridge to show you how much we honor and how much we love you, O God. Teach us and instill within us our titles of stewardships. O amatu tatalo ia tama. Sau se teimi. O lea foi se langona whaleanganga ono la matu maftanga. Fafonga o e tamaa o matu whalongolongo. Whaongale vai o lo watari. Ia whalau tele ai lo finangalo mo i matu. Mo i mangalo me uma. Sa sema leo mga sala. Ile ta fue o le sata o le matu o lenga le na. Whaatasi ai ma manao lilo o le tangata. Matu te ofo ofta i le suafa pa ia. Le tuar te male alo ma le anganga pa ia. Ia i la ua fio pea le vi inga. Nei se i o i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. Se lau luas fun marfitu. Tātou toi pepese atua i le tua.
Ole, tusi whaitau le nei tae au e peona a mai le tusi whaitau aso le kalesia. O le Mareko le mta au pumomua o le tasi se o le se fuluma le lima. As we continue our journey with the tutorage and leading of our lectionary, we are here at the book and Gospel of Mark, chapter 1, verses 1 to 15. O le atatu whaitau whilaflafu iai. Le vangalia Mareko lona mta au pumomua o le tasi se o le se fuluma le lima. Whaafonga mai e la fionga pa ia o le tātua watua. O le amatanga o le tala le leia Iesu Kiriso le alo le tua. O le leo o le waalanga i le vau. I nā teo teo ia o tau le alo le li. Ia whaasa saa o nala. O atu foi le no uma o Iutaia ia te ia a toa matangata o Yerusalema. Ma ua papatisoina i lato uma e ia le vaitafe o Yoritana. Ua tau atu a lato wangsala. Ua tā lai atu ia. Ua whape atu. O lo muli mai le tasi. E sili o ia ia te au. O te lea o ngā au e puna wifo matatala le no noa o ona se vai. Ona po i o maliwa tuai Iesu mai Nasareta o I Galilea. Ua papatiso ina foi e Ioane I Oritana. Ua o mai foi le si ufafonga mai le langi ua whape mai. O lo ua te li I pele oe. O te fia ia te oe. Sa iei foi o ia I le vau I poe whaanga fulu. Ua whao sosoina I satani. Sa iei ma manu ai.
sa au auna fo'i angelu ia te ia. Sfulma le lima. I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord and make straight path for him. And so John came, baptizing in a desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sin. All that time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. As Jesus was coming out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come. He said, "The kingdom of God is near. Repent and believe the good news." O a fionga tō laulau le tua. O upu e paia e whasino I le tua paia. Ai o wholosanga fo I lau whai evangelia. Ia o au ina I tātua au tātua soifua maole le nei o langa. E tapena le tā wha moe moe. A walo na wha wavau e pēna saunia e lo nalo. Tama. Ia wha au penga ina pē I mātou I le potoma lo wata mai. Au mai le iloa se tāo fi mau ai upu ia. Ina I fsosani. Au mātou sāwa vali le nei o langa le tū mau. Ia te oe pēa lo lava vi inga le wha manu ma le wha netanga. Nei māsa uma se I o I le wha vavau lava. Amene. E le uma lo fia tala noa I le asona nafi. Whaftai e kāle sia. Whaftai le tapu e ina o le whaalinga o le tua. Au le tu mamusu mai fo I o le tua le mea ngai ai le tātu ngaluenga. Te langona o se wholosanga I le I whaingofia e peo na whaaleo atu stemi o mawai. Tau sanga o sola. Ai sa autu onsa ia pea malafo mai pea le whaatutua. O leo tau laulo na wha moe moe. Ai le umai nā le whaalinga. Ma mea siti ese o le tua o whaia. E whaaftai tele. Le wha maupopo ma le whaatotoa. Sa alo whaivaile ma malu le kāle sia. Ia o leo ua wha matua. Ia I le tātu pulenga. I le whangaloa nei a Las Vegas. Greetings. Welcome again on this cold morning. The second week of January 2024. But let's go right to the text. O lo fa maile matua e peo na maile tusi whaita waso. Leo lo fa matua le tolu. Toi fa fonga tasi fa mai o le leo na alanga maile vau. Ina teu teu ia le ala o leli. Mai le ngato le teu teu ai e fa sa o ala o leli. A voice of one calling in the wilderness. Try to capture the background. A voice of one came calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord. Make those paths straight for the Lord. Le manatu autu. Whamayo le malanga Ioane ya Iesu. John's journey to Jesus. Ola auta mawhai atu la le nei tai au e au li ili le tā manatu autu. Ina ia moa sina malamala maanga o le wheau o lo tau mawhai mai ai le Mareko. Le malanga Iesu. Le malanga Ioane a ngai a Iesu. I'm going to be speaking today about John's journey to Jesus. Au le whesilia to mua i le launga. Whapewhea la oe malanga ia Iesu. We're going to share and dialogue about John's journey to Jesus. But my question is, what about your journey to Jesus? Ai se business matter if you whatau nuu e Biden I lona o mai le tātou tala whatai. E mai le whailo.
A mai le whaeiro mai le whalpai, a mai I le taupulenga o le tātou mālolo official ko vana, ai mese o le pule no. And then they start preparing. This is the date, this is the time. Na tau fitu tu uma me uma. Po le ale bisho a wala, le tu o ngā luenga I le fiafi, le traffic ima o ma whanau, for mai everything comes to a standstill. Ai wo umana o mai ave fe au mai scope le area la. Scope le path le la wala le la atam fai mai ai le te māloa e uru fale mai ai. They prepare. Ta pena le ala o ne I se ngā se le ala. Malu pui pui ar te māloa le wha ulu runga le māloa tele o Amerika. O le wa o mai whanua. During our passage, Roman Empire, o la tau ia na tau pule, pe o le America lena back then. O la tau na matai umale la lorangi, e o fo I lava le nua le tua. So they didn't have no president, but they had what they call emperors. No, ye fo ia, fi malanga ingo lau emperors ia. Ave lo le ave fe au whailo, ia, pai, o le ala tau nua tuai le asisinga. Ia no mai lo la ia I lato, the benefit I ala. Make it look good and beautiful and neat. Se I uru fale mai ai le taitai o le malo. That's somewhat of the imagery. O le lo tala no mai ai le, tu stala Mareko. O le wa whaungai Ioane le language lea. O le na ta pu e mai o le Old Testament passage te le perfetto Isaiah for mai a whaulau le lei. A voice came to them. John was speaking to them. Straighten this path. Nai leo la fio mai le tu. E leo se prestene la o Amerika le tupu lea. E leo se tupu foi po se emperor of the Roman Empire. Au le mea ngata I tupu. Le li o li. Le preparenisse o le file mu. Le alo le tua soifua. O le o liutino tangata. That was his claim. And the basis o lana fe autarai I o tō Salamo. A leo ai whai toa nei le malo le tua. E ala le masia o loa na vala au lia, na valo ia. Ia I le au perfetta. A tātou wa ai toa lava I the Gospels. When I talk about the Gospel, tamafto wha ia. Ma teo Mareko nuko me Ioane. A tātou wa I toa lava I tustu singa le au whai vagaria. E se fo ia lo na matautia. Le mātungo fio fo le sanga I mesio o upo whaatumuanga. The introductory statements a lato tusi e tatai ngā iai le mawhawhauma le whaitau o le readers o lato tusi. Just revisit Matthew. Tala noa mātai o le genealogy. O tala noa mātai o le tala whaangafa tau I le tua o Iesu lea. Lea mai ele whaamamafa o mātai o. Fo mai aluka. Se o sa alien mele na whanau mai ele tamalea. O puto mua I tatai atoa ngā iaile. Le wha moi moi o lana tusi. Sa ili Iesu lea. Mai o le tupu o whanau mai. Fo mai Ioane. O le upu sa I le amatanga. A tala noi le upu sa I le amatanga. O le tua fo I le upu. A o le upu le o liutino tangata e ala ia Iesu. Everything's about Jesus. Jesus, Jesus. Which is beautiful. I love Mareko. Who may I Mareko? John. Ileo John tongiola le tatu. But John. Ioane le papatiso. Love Mareko. For my Ioane le atali o Sakaria. O le tama le lo matua fo ila ele o Elisabeta. Elisabeta o le tau ainga ia Maria. Maria fo mai o lana tama o Iesu.
E ui lava la wa mata le tusia Mareko. Wa place ai le fata ua ina e Mareko, John. Ioane le baptiso. Ai le manatu ai Ioane wa sili ai o ia. I le lautele. Fa mai le tala pele ai le tusi faitau o tau muri uma. Mai wala lofi uma le moto tangata wale ngata Yudea a wa atoa i foi mai Jerusalema. Wa muri le tama lea e le speta. Mai usa ili Ioane. Ile ia fai mawai fa foi a latu sala. Sa ili Ioane ia le ngata le baptisonga. Ai a tau ami o tonu to e fa maina latu ma le tua soifua. E ala i ngā luenga o le baptisonga i le vai. Fa mai lawa, alanga mai le moto tangata. E ui le tawa langa ma le vi ia o tangata. Fa mai Ioane, it's not me. We had many ongoing cheers, cheerleaders at Ioane, supporters of John. They were cheering for him. John this, John that. Ai fo mai a Ioane, e le oa. Au leo lo muri mai tua. I'm just a forerunner of he who is coming. Mau pena fa pena tatu. When people praise us, we absorb it all. Then we take it on. Ke o lele mali e runga. Ai wa ko oko le lau kele ilaro. E fa mai a Ioane, ele wa. Please, it's not me, but it's him. Him who follows me. Tangata le fa mai Ioane, ele tala fe ngai, ona opu no e, te tala no ona se vai. The one that is following me, I am not even worthy to stoop down and to untie the sandals from his feet. Wow. O la occupation e o te talanga o se vai o tangata. O ngā luenga whaasino e polonga. Only slaves do that. But this is John. He says, I am not even worthy to do the job and the task of a slave. E se fo ile tu ai ngā loto mauralo. John puts him in a class lower than the slaves. Ufa maulalo Ioane o ia. Ini fa tele ma fa e pele ali o Iesu. Ele fa se ina Ioane ile malu o le taitai au. Ile ngā solo manui o lana tala inga. Le to tele o tangata o tau muli i lana tala inga ma lana papatisonga. Le sua malie o vi inga o lo tau langi ma ele lalo langi ma tangata i a te ia. Fumai o ia ha. O ia ha. O ia o le Mesia. O ia o le tomanga. Ele i tāua ia Ioane le melea. Ele inga lua Ioane ma sona vi inga. Ele i tautua Ioane i le tua ma sona le lei. Ai na tatalo le leoa. Ioane le baptiso. Ia o ngalo nola mo le tua. O lisi le wha mai wā ngai o na malosi mai o tāteimi. O le tautua o le tangata mo lona lava viinga. It's become more visible in our days. Some of us in our so-called servanthood, we do things to be praised. We do things to be noticed. We do things to be acknowledged by man. To tele wa whao viinga. O tautua mo viinga. Tautua mo ia lava. Ua le iloa ai le vāwha whea ngai ai ma le tua. A wā fo i le ua wha sau sili langona. A wā fo i le ua wha mawala lunga le loto. Ua le iloa na wha maulalo le ua pongi sā nei le mawhau i le la vātu na nofo ma le tua. Ua le mawhai ai e tangata i o tāteimi maso. O na tu i lalo i lato.
ai ave le whae ia Iesu. Mai foi le tafsiri foi lena a mai le amatanga. Hape whea mai la oi malanga ia Iesu. How is your journey towards Jesus? O le wa o mai Ioane le matau po le wha maulalo le tangata o ia. Ai si pe longa Iesu le ao le nganuenga. Fuma Ioane o te papatiso atu ia te o tau le vai. A o ia na te papatiso ia te o tau i le anganga pa ia. We have two forms of baptism. O le vai ma le anganga pa ia. O le ale se sengo le papatisongo o me ie lua. I le vai ma le anganga pa ia. What is the difference between the water and the Holy Spirit baptism? See, people, the water baptism only confirms your faith in Jesus. It's just a confirmation of your faith in Jesus. O le papatisonga le vai le fai uma le totele. Al baptisonga le anganga le tala noa mai ai Ioane le baptiso le fai Iesu. Fumaya. It's a form of baptism that empowers you. Fumaya le ngata o le confirm o e malo fatu tua ia Iesu ai to e vatu ma le mana e fau penga ina oi e fau wawai o ngā luenga ma o fai balo filima ua wala au inai oi le tua tenga lue ai. A tu fatasi me i lua e vala. Le joa la fa mai Ioane se le o au. Au ia le ro muli mai tua. Fa mai Ioane le ave au fa mai Ioane le te wala. Ioane le baptiso. E le mawhai ona o le tangata i le loto salamo. Pe a whai e le o ia te i le loto wa wha maulalo. Tāua tele ia Ioane le matau pulea. A wao le wha vai leoa o lana ia malanga ia Iesu. John wasn't only preaching on the issue of humility. Humility was the personified his journey to Jesus. O le fsiri la, o le ale winga le loto maulalo. O le ale winga le loto maulalo le tau. Fafati mai ma au mai e yoangi mai lang whea. What just does it mean to be humble? And according to the eyes of John the Baptist. Mai o le whaatatia, ma le whaititia o le tangata o ia. Mai ia whaititia o a tātou loto ma o tātou tangata. Tasi le mea mutua whainga tātele le rarorangi. O le tuu o ia i lalo, ai tuu ke wiso i lunga. O le tuu wau i lalo, ai tuu o tou i lunga. Whainga tā tele mea le nei mei tangata ma le lalurangi. For mai le tala na pai, le journey lava le tala no ai tātou. John's journey to Jesus. Mai le journey na pai lava i le whalpuipui. And unfortunately it ended in a prison. Along the wing of his journey, John's journey was only for Jesus. He devoted his life to prepare and pave the path for Jesus, regardless of the consequences that he will be facing. O Ioane o le tangata wofo ato tole so I fu maleola. Ina ia teu ma whaalau le leia le ala mo le li. Ai whape whea I tā ua Etena fau ma Samoa I le nei tai au. O ala lo tā whaalau le leia. O ala foi o lo tā penaina. O ala le li. Po o ala lava le tangata ia. Na o fiai le nei tai au. Ana ia foi le wha manatu. E malanga mai tā ua o tātou iai pēa I le fau le tausanga luafe lua sifun malwha. Se o aso nei e. Te le mata watu I lunga I punula. O aso nei wa whele nei umatangata I lunga. O le fio I lalo. Tau sini o ma whele nei uma I lunga loto maanganga. Wa vele ata mai ma le mautu o le ola.
Leo si o tūlanga ma tō whinga maurulunga I tutono whare whenga ruenga ma ainga. Wa ngalo I le vāwhiso tai ma le uso tangata. Wa ngalo I le vāwhiawa tai o le tangata lai titi I le tangata matua. O le melo le loto maulalo te launga I pea. Because o se stasi lea upenga pito sili o na malosi. E mawhaiana ti nei ai whita matu ngā leola. Humility is one of the greatest weapons that we can use to encounter everything that we are dealing with people. O le loto maulalo le. O le tangata e pūlea le loto. That's what humility is. O le loto maulalo le tangata I loa o na pūlea lo na loto. Le tioa whapea foile. Le foi upu foi la ele foi mai o le toa e. Ele o le tangata e a ea le olo a o le toa o le tangata e a foi mai. Ei loa na whautauta. Ei loa na pule le leile loto. E matua Ioane ia Iesu. John's older than Jesus. Ai le avelo na matua. E tausi ai le la vātutu na nofo me Iesu. Sa pulea lava le loto Ioane. Fa maulalo lo na loto. Ai la fole fa loalo. Ia Iesu. Na sili ia Ioane o le fa maulalo o ia. A ave le fa taua ia Iesu. A wawa mauti no ia Ioane. Le e o tamala lea na valo ia. Iesu leo le Mesia. Wa leva na moe miti ai le whanaunga Israelu ma le lalo langi. O le tupu e ngata I tupu. O lea lawa whaautu ai. O ona whaiwa Ioane lea. O le teu wala ma le whaalau le yala. See, people, once you understand your calling, then you will know your purpose and your journey. Le winga fo I lea o le loto maulalo le whaatino Iesu. We talk humility. That's one of the traits and characteristics of Jesus, as John was sharing. For maya, o le ana muluina vai o na so. Ngā wenga o polonga ai na whaile tupo. Na whaile Mesia le na valo ia, the King of Kings. Ai for mai wana mulu vai o na so. Ai sa e tāua I le alii. Ai sa e tāua I a Ioane. Le mata au puleo le loto mauralo. Le au fia e awao I naiti nei ai le whaasau sili ma le wha mawalunga o le ralolangi. O le manu manoa ke riso le I maua ilunga I mautinoa le nai ai tāua. Au le wha moe ola na maua ilalo. Na tapena ilalo. E ka le sia mo le whanau le tua le nei tae au. Sa au tāua ilunga le fasili e whapea. E amata I le whaasoa. Whapewhea mailo malanga ia Iesu. Le utata noa ia John's journey to Jesus, but now my question is, how is your journey to Jesus? O le whaololo maau o le whaiwhi au. I tātu wō ma le loto wha maulalo. I lungo le li. Nā Iesu amuia e loto maulalo. A wai o lātou le mālo le langi. Blessed are those who are poor in spirit, for the kingdom of God is there. For maiane se fulu malelima I le tātou tusi whaitau, wo o mai ona po. Ua lata mai le mālo le tua. I nā sala mō ia. Ma whatu tua I le tara le lei. Le mamalua le tāpo inga. O lea wai te whaita toa. O lea wai le whale o le mālo le tua. Wha maulalo o tātou tangata. Ai wha e hea pēr I le tua soifua e ala I lona alo pele. O Iesu ke viso amene. Pese, se lau lima se fulu marfitu. O le vi inga o saunia lau fai pese.
mai mo lau whanau o whamutia. O whaunga, tau si ai, o whaunga e ai whane mamata. Hape tai o nei tūrare tua. O le ano le tūrare. Leo na mātou whaunga ina se vai. Ia wāre ngā wema tau i awa. O lau tau ranga ta wā. O le whaanuia ma fōa i mai. O leo mātou toi o whaki. Whaka ia. Ta nia mai o mātou whaoi moe. Whaka ia. Ai o mai a lo te mau ainga ma susina. I o tu kukuina a awa ima. O i lato umo o sauia le i tau rama e ala i a Iesu. Amen. Ia le tapo inga tu la in whaloalo. Se le matango fio le nei tai au malulu. Ale mele le. Ole mai. Se fai a se tala. Ane pa ia tapo. Se tu la ie. Mulu solo le mai. O ko fefe kango le mai le. Yanga le pe ie. Fapi o me fapea. Ia ngo le nga kango i kai fongo. A le foi le mask le kai fongo le lo por malulu le. Fapeai. Ko le pa ia ka poinga. Se matango fio le nita au. Tai o tupu, tai o li. Fili afa fo e tasi le whamu moe. Loto maulalo. Salamo. Tui manu amma le toa wa loto maulalo. Mai tu manua ma le toa. Le ta noa, ma le fuele na. Ta no so ai monga. So e vatulu tau misina. Ya, tupua. O oile. Fina ngalo le li. Nei tai au ma le wha moe moe. E sele. Matango fie o le tau longlongo. Ia malanga Ioane le tau noin. Ia au le sili o ta ua. Wa matalia le nei tau sanga fau ma le sāwalinga e tene fau. Inga le wha moe moe. Ia le whaingo fie. Fa mai upu ana nafi o le fau. A unga sunguna to ina le fau. Soi fua fau. Ma le langona fau. Pupuna e. Ona i fo le nganga whaftai le aso nafi. Ia le kālesia. Tunga le to ina. Tina ngā luenga. Malu lau whai ngā luenga. Ia le lau lau a fono. Te mama tina le kālesia o lava yalo ma whanau. Ma lo whaftai. Tai o nei tai au, ma lo whaftai wha ma losi. Ia wale tatu ngā luenga le nei asu. Si taulanga i le tua le nganga whaftai. Wau i manu wha moe moe. Lo sa folau. I ia le li. Lua se tau talanga. Lau sunga le toina. A ma lo whaftai susu. Upu ia Ioane. Ia. Ele fau whalongo. Ai fau upo le li i aso uma. Whamanatu mo le nei tai au. Ne ua fau le whalongo le nu. Whamalo whaftai susui. Whamalo ta pena le nei tai au lau sunga le toina. Mana ina pele upo le li. Alo whangia. Whatutumu. E tino e mese le ngang. O lo ina peo lua man tina. Ia wala ngā luenga lo whenga iai. Nā usono atu sunga le. E whionga le tate whono. Nga leile tua whainga malanga. Maua manatu. Ia langona wala whamemoe. Ia wala whamemoe lau toina. Ia mese le kālesia o au. Ia sofo i tue tato whailoa. Ia ilenga leo le tua. Ia le tato nu. O, ainga me masani. Ia mawhai ona tato whaitapo inga le nei asu. Ia tainane Samoa mna na whafongang. Ngā lue whatasi, ngā luenga le nei tai au. I ia reo le li.
Manuia le nei aso mona toenga. Manuia le tātou nu. Pāwhitai.
ia wal ka ko foi mal ka ko lang senge ka winga lofo le kua ko fa kumu me ko fa ngau ina ia wal ko mga ku le ku man wenga ia o se kalaku le ku sai mal ka ko foi ni ka ia anga le mai le ku ngi aso wa foi fe amo fu fonga koe ia e wai foi me umulong mafuka mai mangu kele lo sunga taitai tatu matu falenganga ia wa foi le fa malanga aku le fa moi moi ua pai mai foi le official au kalvo ia sei susumai le tina ia lohina ia ele kusinga ingoa al talvo e fia fa follow le tai au ia se kalaku le ile ava man falo alo fa tai Vi pele li mo le ne aso. Ma le wha moe moe a le whanau. E ala le tu singa ingoa tupulanga ta lavo a le tena fo. A vea ia la o leo wha tawaa. E whai masui o le mato ofisa. E tau wha pula atu se atoanga le whai numera. O e o li sitala mo le au talavo. Le ne tau sanga. Wha fonga maia o le au whai o e ua tusia o la toingoa. I le ne aso. E a vea matotino le au talavo. E lima sfunu ma le lima. Se sa fesoso ani mai fo inicio le au fia. E whao popo mai i le tamawhainga le au talvo. Whawhetai, chaplain fui maono ma le ainga e se lau tā la. O le au whainga sa maua i le, oh I'm sorry, our numbers, the members number is actually ono sifuru ma le valu. O le au whainga sa maua i le tusinga ingoa le ne aso. E maua le awhi tā la sifuru iwa, awhi tā la ma le sifuru iwa tā la. 1019, I'm sorry. Moli atu le anganga whawhetai le mamalu o le tato nuu lotu i le ne aso. Whawhetai atu le tupulanga talavo. Ai maisi o tato mātua mo le langolangoina o le ngā luenga a tiae o le tupulanga talavo. Whawhetai atu le sunga toi ina ma le tinale o le ngā luenga. Moli atu le anganga whawhetai i le mamalu o le kalesia. But before I close, the scripture came to mind, which was Romans chapter 12, verse 4 to 5. It said, we are the body of Christ on earth. The Bible says, just as there are many parts to our bodies, so it is with the Christ's body. We are all parts of it, and it takes every one of us to make it complete. For we each have different work to do. So we belong to each other, and each needs all the others. So tupulanga o talvo. Point at yourself and say that I am important for God's kingdom and his work. And just as Tama had stated, if you know your purpose, then you know the reason why you be of service to our God. La foye iluma le tua le fa moe moe le fa nau I le nei tau sanga, ma le fa alo alo te le fafte. E momoli atu le whamalo tele. Le ngā luenga le nafi o le o mai tau atu na whaawau le nei tae au la inga ti a kono ia a wā le laua leo le tua. E le whaingo fia wā le ngā luenga I whaatino I sa pati o le tausanga. A o le mai tau atu whaaftaito te le tu tamala I o tu whaiva. Ai meise le olo wa wala awina sanga whaamanuia le tua le ainga ti a kono. Ti a kono mo o tau whalitua, ia o tau umalo o whaia le nei ngā luenga, ia sanga whaamanuia le tua. Lua le whaaftai au whaipese, ia e mā lo lava, whaaftai mo sauninga le nei tai au, ia ai toi whaamaupopo mai le tātu au whaipese. Wa loa foi aso ele I mautu le leise tātu ngā luenga, le nā wa avatu le whailo, na so lua se funu ma le valu, o le whainga o le lotu leo le whai ai le tātu pulenga. E lua tātu pese na wafionga le teitei pese, ia sauni mai ai le tātu au whai pese wha mole. Le nāua watu le tātu purtini le taiala o le niwa yaso, a mae a wha muli mai whanau, se I tapena le tātu sao wale aso tūpulanga, e whatau nuu whatasi le aso luas fulu manwalu I le masina lava le nei. Ia o le maftanga tina, ia lena a mai se whaatalo sanga mai presidente ma le laulau, fia maua se tau maftanga, le tātou potu whono lea pe a mahea, ia o tau maupopo ai le maftanga tina, e tala no aina fo ia wanga luenga le nei tau sanga wa matalia.
Ai, tua ma le anganga whaaloalo. Ia vela o leo whai masui e le nofu atu le ngā luenga ma ua matina. E le uma le maanganga whaangetia. Le loto whaafutai. A wā pau lava leo se au lotu i loa. Ia e la foa le alofa ia teiva aso uma. Ai o tatu masani lava umala sa mo uma. Ai leo whaapena ina le finangalo le tatu ainga lotu. E mamoli atua le mawhaafutai tele. O le ngata le tōtau langa alofa. Ai malangona pēr le mawheo inga ma le whaatino ina o matiute o au tōtaru talonga. Peo le me pito sili lava leo na tahaua ia i maua. Le a wheo i maua i o tau finangalo. Ia mamoli i le tua i e fsosoani le mawai. O tau manuia ia. Anga le leile tua. Wha manuia fo i le whaingata ulanga. A wale i ka le sia e o fo i le tatu sene. E peo na maua i le nei tae hau. Mai o na ainga mata fale. E o lava i o na ainga tau asiasi mai. E vi ia pēr le tua o no lo to sui fua tau tua. Ma tu ua tae au mo se vai aso. Ia ono le whaalanga mai o ta mao le i ka le sia. Ia ma tu mafuta foi. Ia ma ta mai le malua. Ia la whai o ma le vai aso nei. Ma le la. Toi ma foi mai. A tu ua le ngā luenga le ua umana ma tu whaasoa i while. O le sunga ia osa la to oto ai le ngā luenga. Ma pusua ma tau mate. Ia o le awava ia le ngā luenga. A o ma tu ua lango ai le sunga ia sauvao ma te rina. Ia tō ngā le lue whaatasi. Ia ma le teitai whono ma le ti a kono teitai. A o mātu ua le ngā luenga. Wa uma whoina whaasoa i le au whai ngā luenga. Ia i sauninga. Ia whaataunu uma sauninga tau i le anganga. La wa umana iei whoi ma mātu tō whinga. Ia manuia. Maua pēle while muile. Tina matua ia flora. Ioane le whai ngō fie le whaatali. Ia ia suru ia pēr o ia malato. Ia i le tunga mautu fua le li. E a wala mai ia se wha mai senga ma se fsosani. Manuia le taape atu o wanga luenga le neiva yasu. Whanau i whale aonga. Ia i meise o toui i ofiso fo mai. E le ma whauna ngalo tala vai whai pēha. Ia ma mana pēha au le tua. La vea ina ilo o tō soifua. Ma ole ma malosi. A wale wala awina. Toi tātou wheirai. I le alofa maleanga le o le tua. A o aso uma. Te manatu lava. Tātou wheirai lava i lumo talo sanga molia. Ia i manuia tele neiva yaso. Ma ana fuanga. Folanga. Ia whatau no umai whatman mole. O tau ia 5 peonos fun mantupu pe fia. Ia vai tātou ngā luenga lela amata le so. Ia mi sei foi le mafutang tina se e ane i tātou portofono. Ia te pena mai wha moi mo le luafe lua wha. O le a tātou wha i ule te talo le tua. Ia i laua fia uvi inga. O mea patino lava i o le tangata. E le mawhai na mātou ngofo ngungu ai. Ai mātou mō lia wha taulanga. Ma ia tu mau ia te oe le wha netanga. O a mātou loto mā nganga i le au noa. Te toi whaiva. O le a mātou tau mwhai lona wha awawina. Ma futaina i mātou i lau lava nganga pa ia. Tai awa ena o le atu ua i lātou. O no le wha moe o lau e ka le sia wau. Ta malanga manuia. Lātou wha muli le manuia. Mātou toi whailoa i le manuia. Ai o le a talalua le mafutanga. O le atu ua lau whale tatalo. Ia tu mau mai i mātou. Whaatasi ai ma lau whana uma i le lalolangi atoa. Le manuia ma le file mu. O e le tua le mātou te mā. Le alofa la vea i ma le sa ili mai peo Iesu ki viso lo walo pele. A o le mafutanga lo mafutaina pea o mātou tangata. E ala i lo wanganga pa ia i mātou nei se yo i le whaavavau lava. Amene.